Haga sportari urempang arja arpusan haga jingelang pan jingkersan nagi pajba ka Jaya constituency na kabentak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council uba Denzel Archan ukertong ka Voice of the People Party ulak kedau ya ki katu kat ne ki kendon ka 6 schedule ka riti sensyar kari India na ki bala penkha ya ka Autonomous District Council ki badon kam ban penklan ya ki. Hakan ni jingelang balawan banya don lang dau ba arden mela basai muat u presiden ke parti pat MLA nolor ki wei pat ki nongkit kam ke parti Jaya pedeng uba Denzel ubala pen sngau yala dia kubu muktiar ulong baka jella ka dok nemar ka kam bamsap dak bakado bakari Israel ka kiu shakmat watla ka Meghalaya ka don kerhai ki jingdon jing em ulong baka jella ka don ki noyalam ki bam perkhat jingai Shushu uni usamla ula kdo ba udan ka jing sokia halor ka yodo bat ban ong ba nyopo na ka 6% la kurup da ki bam dai ki khasi bar hakum ka ne ka benta ka don kam ya ka para tent jong ka 6 schedule ban ya da na ka jing thambor ya ka yo ka kot ne ka economic exploitation Matangi na state jongi ki ba khan jo ban drop out ni ban e ki puli buti ka state jongi ba kani kalong ki ka bala pin era ni kum ka chat rio abang apa? Abang compare ya ke Israel bat ke Meghalaya. Ke Israel sekawai kalian beran ke Duriau, sekawai kalian beran ke Dongshun, ke Senong beran ke Kendau, ke Siap, ke Bamsoi, ke desert yang aktif hareng, ke Ikun Thama, ke Habalut Pisah, banyak Ikun Thama man kawor. Hari ke state jungi, hari ke state dengan dut beranam. Di Marpo Kendau midang Midon ki logik syak ba no rukum ka strong ko ito baka belumitenang midon no jingle spa ba bunja andai ilong ki baduk tam bat ke ka bat ke di ke apa ini aku ni ajing pe jonga baka jing so jonga kadai kena kinong ilang jong ki di atli kisah kani miskin Inong ilam hangat jungi dalam met tang banya bangsa banya ai singkular di bang urlong ban perlong ka jus ka ju korkom sensar khadat hanre ha ka Israel inong ilam jungi kilong ki bakit kya bat ki bele stom bat ki bikit la ka jong bachat benriu kata di phe ba ble ka snong jungi kilong away na ki ba rius pa tam menta wala kana kasyam ya bon giting e habro kilian ka yodo dengi gadi ka largest traditional market hare menta ben 70% jong mata kayo ka syong di gibe jat penriu ba ki jongi ha man syong amadan ba kalong ki ba isang sat hawa bi pe yani ka paraten jong district council jong 6 schedule klai pun ko board ya ke district council banya da yang ikirit part na ke economic exploitation dapat ni dari trading regulation pagbuat na idon ke trading regulation 1954 ni bagani country kam katko magari bantri amadan banya da yang kerjaan beliau hal mentah kendo siap tu na kamu meneng ada Mukhtiar ni no saja. Babun ki kes biwan ki pajba. Kiba kijaka ki puta jo ki lasha sim hagi no se no. Ki sa kini hagi briu hagi he spa sepan hagi briu bosim kabu. Ki bahasan ki sos pular ki ada san ki sos pular ki sepenjenjar ki dak bakam ini ya bakam ini ko di jaka puta jo ki. Baka ni jaka puta jo ki di jaka baki kamai bagi yo kiyo japo ti kini goi kada boleh la isne ban pe ya kini kijingja ba kijingja ini bodok mal ga syam kijinge bapang kijindo para जीवन ए jonga 6 schedule kalau berkumpul dan kausen penyedar para bagi syam ni setiap niru ba kijaka di puta hi kidei dong sorka grei dong Vaishnav kita ri kenti ri raj pak ri pai ba are hama ki pe ini ri raj ponsil
lasa sim hagi nong sencha nong sencha hima hagi hespa hesaipan kila keliru ada ini kira kilom kila penjada pen aila di belum dibentuk di bawah banding bagian red bagian kamai bagian yuk kamai gaji dan bariak ni bagian sna gigi kisam juga hari kamlong sebentar kelet si kaput bodoh asam lu pedi mengi rai la kelun la sim nun bagi poi bagi hespa hagi skim malam hadis kausul kamlong kamru kamai kami ada bangi bunsin hingga sudah tujuh dalam kini kalau dijimpen semua yang bisa boleh berpulut dan berdapat ba bunyo masih bentoy hari ngamtip kamu bayar kini skim ban desi minta kue sabo ini le berpenbaik berkumno berpentelun berpenyat baik ya kini skim kalau ini ban don PMDC abang ikmit dari history Jogari India, apa British, one seni, one nong hai. Pantang orang impek news, ni kata investment policy, ni kita hipoi berada ni hari ini. Kini lagi orang lagi kita nong hai. Tepat ba ini menpek yang tu kanuksa raja besar. Bagi wan nong hai. Baski suki iklon bagi siem bagi long sensa dungi. Kini lagi jingma kalau dalam insting pada lagi mi bagi jid kita ilong yang di mana bagi bayar ini membentang kerja beliau. Habatin pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.